Namar gejing syak berngam jangka skul secondary school marmain haki seng shinyam Hindu na po Assam ka student swings jangka seng Neutrap Integrated Territorial Organization na ka seng hitu menen ka sengi kalai ban tak da ki poster dan ki notice apa office trikam jangka Samatan Dharma Sabha kabalong kawai ni ki jaka trikam jangka seng shinyam Hindu apa Shillong kini ki jaka katan apa Lime Crab Police Station na kalang jangka seng kala tak poster jong kan dikaseng ya kabalangai baga dikaseng jong ki balong diam Hindu bagi sang Shinyam Hindu kemdi setiap manuan berngam dan pentut ya ke jentrikam jong ki missionary dan ki balang Kristan dan ki skol Kristan haka jela Meghalaya Vice Chairman Dr. Student Swing Osam Lakit Shampang ura ai ki jing maham ke beteng ya kinu ki kunhun bagi seng ki bawon ra ya ke jing thut jong ke songsok songsan bagi wan ra ru ya ke jing sngofianam ke jing red mesim ki kunhun diam ki badan haka ni ke jela Laban kena hang ni bah menen kasni nak kalian juga seng Hindu kepada po Assam kalau penpriang lembaga sosial media tak memaham bagi skol Kristen kemdi setiap bu iki durmat lan iki simbol jangan yang Kristen iki skol men pau bagi iki skol ki skol Kristen kini kala jah po marmain ya kabala penwi ke baru mende kasni kini ke dei ke bau vice chairman jangka student swing juga seng itu ulai nagam tak itu kiwan ra na iki ba berngam iki missionary bagi pai kini utrai jangka barang Kristen apa ke jela Meghalaya. Lalu ban kedua hang ni bakaseng jok Shinyam Hindu kelas nang ban berngam shua ya ke skol Kristen ke dan apa ke jela Assam. Nak ba berngam iki ba kembet setiap ban bu iki dur jong Jisu bat ki de ki blong kidak jong ka barang Kristen ke skol. Hak ba kila mahamru bagi skol dan iki no punya skol kembdi setiap ban pelong kum ki cakam ani blai ki jaka Syakir blai nak tak kila berngam ru ba kembdi blong rak ni jikai ki ba pinki ke jeng perkat jok samla ba kamjuru kini ban buram ya kerti sencar jokar India bat kikui de kijing berngam ke bulan rak kijing shongsir ya ki khana skol ikuni kai jokar te skol ba kamjuru iki pai ba nang shnong ke bulan pa marman ke bulan ka wini kishnong ke bulan pa khaput jokar jela Meghalaya bat Assam pa Ribhoi district Mentah kan nok paisni jong ka kundai trik fab arjar apsal ni nak kaliang jong kan hitu student swing ni lawan banta ikini ki jing maham lan ki notice ha ki kenro bat ki biar jong kan ni ka office jong ka Assam Sonatan Dharma Sabha ban persya ban maham ruting ki na mar ka jingle ka jong ki ha ka thain marman ka khaput jong ka ti ka bordar sithie ka Ribhoi district sithie na mar ka jingle ka jong ki lalej banta ki notice ha ki school bla penya de ki missionaries ki phadar ya la maham ting ba lada ki mweng ki dur jong ki riu khut ki dur jong try kan rap disgrace bu bagi la ta hang tu kalong ka ka ba insult ya ki ani ka jingpom sunyo ki no penya school ani ki phadar ki brodar tena kalian ka jong ni ngiru ngilahi banta ki notice ka kot ka bayo ngila banta ngila ban print ki notice ki ngiru ngila ban maham ting ya gitu na mar ka jingle ka jong ki ka penduk ya ni ka jing la lut jong ka jing mani niam ha kani ke jela ka jongi ha ka bri nyu trap ban pendek kum ni dengan kalian ka jongi ngidum sutanat balada ki le ki eru wan ngin kenduk markhmat ngim salia namar hakum kumba ong presiden jongi badon bok khar lalu kulom trikam ngin yara da ka khnam kerti ngim salia ya kata bat ni ong ni kubur bat ni maham ya kino ki seng shit niam hindufta lada ki le yang kum kini ki jaj kam ban ta kini ki nutus ngin hiar ngin kenduk markhmat bat nginum syak daleleru ngin air ka peting
kakam ngin ra ki authorities ki bade ban pej ikini ki baro ngin file da ka kiasu ngim salia ke jingle jong kini ki seng ka long ka bu jing keli ngi balai pidon kam pinyale ko kini ki kam. Why is there the need to do all this? Lada fikwa kum tabli fi kendo iki authorities. Medan kami mesti apa ni wan le kum kini hakari haka kendo jong ka bri new trap ko jongi. Ngi de ka kari ka ba khoj ka ba suba ba shimet sisur sidor. Lada mele ki kiru ngim dan jing thot ngim pat jing thot ya kano ka jat. Nyam hakani ka jela ka jongi. Lada kile kum ni ta balai ngin susngap. Lada ke RSS ke labandai ke Hindu extremist group, kiwi ke labandai ke Hindu extremist group, ngi labandai ke Christian extremist group. Ngim salia ya kata, ngi yakhi ke badai, ngim sngau hira, bangin tur syafrang. Te tangkan ni, hitu kayang, Namar kari. hitu kayang, Namar kari. hitu kayang, Namar kari. Brisbane.